Ovo o čemu danas pričamo nije naučna fantastika. BMW je već pokušao ovo da sprovede u djelo. A nisu jedini. Dobrodošli u eru gdje vi sve plaćate, a ne posjedujete apsolutno ništa. Danas otkrivamo kako sistem, potpuno legalno i pred našim očima, briše koncept privatne svojine. Saznaćete zašto su vaše omiljene igre, vaš telefon, pa čak i vaš krov nad glavom postali najveća prevara 21. vijeka. Stisnite taj like i krećemo. Veliki pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Nedavno smo na kanalu pričali detaljno o tome kako sistem planira da preuzme kontrolu nad našim parama kroz onaj nesrećni digitalni euro. Ako niste pogledali taj video, ostavit ću vam link dolje u opisu. Ali pazi sad ovo, novac je samo alat, sredstvo za plaćanje. Krajnji cilj ove njihove igre je mnogo dublji i opasniji od same kontrole transakcija. Cilj je potpuna kontrola nad svime što ti misliš da je tvoje. Koncept privatnog vlasništva, kako su poznavali naši roditelji, se sistemski uništava. Zapitajte se iskreno, da li zaista posjedujete stvari koje ste pošteno zaradili svojim radom, ili ste samo pristali na beskonačni ugovor o iznajmljivanju, a da toga niste ni svjesni. Sve je ovo počelo, što bi se reklo, prilično naivno. Prodali su nam priču o komforu, minimalizmu. Nekad si kupovao film na DVD-u, muziku na CD-u. Kad to doneseš kući, to je tvoje. Stoji na tvojoj polici. Možeš da ga gledaš milion puta, da ga daš društvu, ili ako ti dosadi da ga prodaš. A onda su nas ubijedili da je streaming majka. Zašto da gomilaš plastiku po kući kad možeš da imaš svjetsku biblioteku na jedan klik? I pristali smo, jer nam je bilo lakše. Znaš ona sitna slova, onaj famozni End User License Agreement, što svi samo prelistamo i stisnemo prihvati. E pa kad stisneš to dugme, ti pred zakonom nisi kupio taj proizvod. Ti si zapravo potpisao ugovor o licenciranju, koji oni mogu da raskinu kad god im se ćefne. Bez ikakvog objašnjenja i bez vraćanja para. Mi nismo više vlasnici. Mi smo postali obični korisnici koji plaćaju pristup tuđim serverima. Da to nije izolovan incident, pokazao nam je nedavno onaj gaming gigant Ubisoft. U aprilu ove godine oni su igru The Crew, koju su milioni ljudi platili 60 eura, jednostavno ugasili. Ljudi su se probudili i shvatili da im je proizvod bukvalno ispario iz ruku. Kad su novinari pitali direktora šta se dešava, čovjek je izgovorio rečenicu koja je šokirala svijet. Igrači moraju da počnu da se navikavaju na to da ne posjeduju svoje igre. Zamisli ti tu drskost. Kad smo već kod toga šta je čije i šta vam mogu uzeti, jedna stvar je sigurna. Onaj klik na dugme subscribe ispod videa vam još niko ne može naplatiti. Niti vam ga može ugasiti. Vaš je potpuno besplatan, zato ga pritisnite da provjerite da li radi. Jesi provjerio? Radi? Radi. Nastavljamo. I tu se obično naš narod opušti. Dobro je to su samo igrice, fajlovi, filmovi itd. To je digitalni svijet, ne mogu mi to uraditi sa mojim privatnim stvarima. Tu nastupa onaj drugi opasniji korak prevare. Prelazak u fizički svijet. Uzmi svoj pametni telefon, platio si ga 1500 eura. Tvoje, ali probaj da mu zamijeniš ekran ili bateriju originalnim dijelom sa drugog, istog takvog telefona. Software će to da prepozna i da ti baci grešku. Zašto? Tu na scenu stupa nešto što se industrijski zove serijsko uparivanje. To ti znači da su oni bukvalno čipovali svaki pojedinačni dio unutar telefona. Ekran, kameru, bateriju. I softverski ih zaključali za tvoju matičnu ploču. Nije to samo neki bug tamo koji te blokira. To je sistemski namjerno dizajnirana hardverska blokada. Njen jedini cilj je da uguši male, nezavisne servisere i da te natjera da kupiš potpuno novi uređaj. Kompanija koja ti je prodala telefon i dalje diktira šta ti smiješ da radiš sa njim u svojoj rođenoj kući. Ako mislite da je ovo samo problem za nas, koji smo za kompjuterom ili za telefonom, pitajte poljoprivrednike. Oni danas vode pravi rat protiv korporacija kao što je John Deere. Čovjek kupi moderni traktor od $500.000 eura. Mašina mu crkne u sred žetve. Kad svaki sat kašnjenja košta 1000 eura. Ali on ne smije da pozove svoga majstora. Softver u traktoru je zaključan. Popravku može da odobri samo ovlašćeni servis koji će se javiti za par dana i to papreno naplatiti. Ti farmeri su na najsuroviji mogući način saznali pravu istinu. Oni nisu kupili taj traktor. Oni su ga samo iznajmili, a softver drži njihov hardware kao taoca.
Kad sabereš 2 i 2, od igrica, telefona, automobila pa i traktora, dolazimo do onog najjezivijeg dijela priče. Zašto se ovo masovno dešava u svakoj industriji na svijetu u isto vrijeme? Odgovor je ekonomija pretplate. Korporacijama se više ne isplati da ti prodaju proizvod samo jednom. To im diže akcije na berzi. Oni hoće vječni zagarantovani prihod. Hoće da te iz mjeseca u mjesec muzu do kraja života. Sad se sigurno sjećate onog zloglasnog predviđanja sa Svjetskog ekonomskog foruma iz 2016. godine. Njihova vizija svijeta za 2030. godinu stala je u par riječi koje su obišle planetu. Nećete posjedovati ništa i bit ćete srećni. Mnogi su to tada zvali čistom teorijom zavjere. A pogledajte gdje smo danas. Najveći investicioni fondovi na svijetu, poput onog čuvenog BlackRocka, masovno ulažu u tržište nekretnina. Kao i Bill Gates. Ne kupuju oni po neku kućicu za izdavanje. Slušaj ovu statistiku. U određenim dijelovima Amerike, recimo u Atlanti i Teksasu, ovi fondovi trenutno kupuju između 20% i 30% apsolutno svih prodavačkih kuća koje se pojave na tržištu. I to sve kešom. Zašto to rade? Zato što običan radan čovjek koji podiže stambeni kredit ne može da se takmiči sa milijardama dolara investicionog kapitala. Cijene idu u nebo, a krajnji cilj im je da stvore društvo u kojem prosječna osoba više nikad neće moći da kupi krov nad glavom. Stvaraju generacije vječitih podstanara, zavisnih od sistema. To više nije predviđanje, to je surova statistika. Kad ti neko oduzme vlasništvo, on ti nije uzeo samo stvar. Oduzeo ti je, brate moj, nezavisnost. Čovjek koji ne posjeduje ništa, koji svaki aspekt svog života, od muzike koje sluša, auta koje vozi, stana u kojem spava, iznajmljuje sa tuđih servera, je čovjek kojeg sistem može da ugasi na jedno jedino dugme. Zato moramo da prestanemo da glorifikujemo slijepi komfor na račun naše slobode. Čuvajte svoje fizičke stvari, kupujte uređaje i hardvere koji donekle možete sami da popravite. Da li je to starije, da li je to novije, da ne zavisi od softvera, ako želite da se bavite nekom industrijom, ili pak kupite novije, ali pazite kako ga koristite. Čitajte prave knjige, ne dajte da vas uvuku u ovu digitalnu iluziju. Zanima me šta vi mislite, da li ste već osjetili na svojoj koži kako vas cijede kroz ove pretplate i ove fore zakonske? Pišite mi dolje u komentarima, čitam svaki u najkraćem roku i radujem se diskusiji. Također za sve koji pratite i cijenite ovaj moj rad, ispod imate opciju Super Thanks, pa ako želi da podrži kanal i časti jednu kafu, dugme je tu dolje. A za one koji žele da budu dio naše najuže ekipe, dugme Join je također tu. Pridruži se i postani dio pokreta osvješćivanja. Hvala vam što ste tu i što razmišljate svojom glavom. Ja sam Luka, ovo je Luka Media. Stanite mi budni i dobro i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!